Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya nih. Kebetulan tadi udah saya rebus dulu nih. Wah, nggak tahu nih kaki apa. Nggak tahu kaki jurik jarian apa kaki apa tuh, si hulak. Hulak apa hook sih. Kebetulan lagi kebakaran katanya di Amerika. Nih si hooknya, kaki si hooknya kita coba dibakar tuh. Kebetulan sana udah hurung. Pokoknya nama enaknya, mantapnya, jorojoskeun, blogodos pokoknya namanya. Nah, coba yang kira-kira tahu nih kaki apa, di komen aja ya. Mau coba tak bakar lah pokoknya mah. Kita gulung heula ku daun cau. Nanti kita bakar ya teman-teman. Wah, pokoknya rasanya seperti apa orang canyaho. Pokoknya mah orang duruk we heula lah, orang duruk. Oke, nanti tos asak di bejaan.